Shubor nakaslem jong unausan hima. Kehenyo trap Youth Council sengkeme mentakas ngi ka arpo kendai terik unaiwing arajar arpulai kalalaj ban yekendo yo menteri ketenat social welfare ke sorkar jela uba pol lingdo halor ke jingshim kor shimjaj hagani ke juk ke pementa. Habaya keren berkilat patai kubor hadin ke jingnya kendo yo menteri nakaliang u socio cultural secretary ke HYC uba job lang karna yor ulaong bakum ka seng kala pensyong nong rimbet yaki kindon ki bala penmi di district council house nem kat kendai spa kendai puhnyo matkum ka seng ka persya halor ka jingshim jaj ka kentai dekhar ka bayo lok khasi badru halor ka jingyo ya ka schedule tribe bat ka district council ka krenshai ba ka kentai ka bamdei ka khasi kamla banyo ya ka schedule tribe nakaliang ba pol ulakular hakmat ka seng ba unsa shimkia ya gani ka jingshim kor shim jaj jong ki kentai ki bamdei ki trai jela bat ka seng kala ongru ban wanra ya ka jingetli hapo ka bri uhnyo trap bat ka jaj benreu hagani ka jok ka bamenta ka dei satang ka riti ka dostur hi namar kan niam kala penpra ya ka jaj benreu bat lada pra sakriti ka dostur kan wanra ka jingma ka bakhrau ya ka jaj benreu haga joko por ka senggala kinturu ye gitu kiba shimjat na ukpa ban bot den ye ki an kiba badeng HS shla ula penmi haga por bo udang im bat ka senggala kinturu ye ki MDC ban shnaan kerpang haga be dei bat kani namar kumbala yo i bahasor hi ki kintai kiba yo lok barjela ki penre tengen ye ki lok daga pendon kam ye ka kerteng jongki kiba dei ki khasi hadin yang dungi hadin bangla yo yang dulu yo minister jong sio fel puan lenggo ngai kren habidi bunika mumurdom kejongi ya kejongi ai budin kejongi habidi bat kani karkom simkur simjak hakni ka juk pemerintah keba nakaliang kejongi labes withik kemudian pelapemi lembaga district council harusnya bisa jalan pendai sepak nak nyong mana kalian kejongi persajur habidi bat karkom simjak nak kalian juga kentai dekar, kasi bu yolok ya dekar, ke kikun pergi ya kentai dekar, baru tahu senang kasi, kiyo katu kentai dekar kiyo SB sedikit, jadi kani nak kalian juga district council, kalau kerja begini kenal kentai kenal macam mesti, but abang ipet pada yang mesti berpemik lembau undang sekretari. Siapa atlet di sini kita West Kasihil District, West Kasihil District. Kalau Miss Middle Prep ya kenika jong hadisi yang Islam sejak naspak sudah penyu. Bandang ta susu benda kalian kejongi nilai keren HBD berkorkom simjaj. Kata kalong ba hangani ka akhi kalau hang persya ya ginunu senrang kasih, nilai kentai kasih ba aja cukup ba kin issues ST certificate. Markani ka andu kalau keren saya kumta. Di kumta benda kalian kejongi ngikuat menpenpau khmat jong minister benda kalian kejung uru ong bersimkia habidi begini kementah kenang baka jabri jungi kan yajbet hukum simkur hukum kinkur hinjat banang ta susu ngiku aban ong ban penteli ke jabri kursi kejungi haki juk ke bamenta ni ide stang kriti gustur namar beling ong ta kaniam kelas dang penprai ke jabri kejungi ladangi nya pra sahir ti gustur hangta kanura ke jingma ke bakrau ke jabri kejungi hanglo penlap ke kum kita ke jingi teli banang ta susu ngaku aban penpal situ baksim jaj supa ku aban ni lada pidon kata komensem bantai yang ri bekerja berdriu sengau ha ban budin ya kaan jong badeng selang meladep senah ini senam meladep apur dang im ju ban pelong anya ka banang ta susu ku aban kentu yaki kamtam yaki MDC namar ba ibru ke batip ya kriti gustur hakajuk kejongi bahaswa itu don ya kani gawe kentri bong be senong takur bi nang pedong ni status terselong kani ka kenten kebangi ngi jukran hitan nang pedong bagi ju praktis su ni sing menta kelong bangno no kentai bi olok bom dei khsi ju takur bagi ju be senong ya ka kapoi hani pot terselong ki tei ke yang hit didaka hakerteng ju kata kentai khsi kani ka bu jengmai ke jabri jongi dan nak kata olong ba ngakentu ke district council kapan senaan kepang na matangani ban beslu bakani ke customer practice kebangi ju practice haga hima begini kham tampu hima saupra tangi kitin